بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ويزداد إيمانا بعد إيمانهم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين, sininna toma-toma labiku dan niya sila surang malabiku engke hadir bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, lo nikmay nasimata ipasilin narang ipakaraja makoto parupe mang ipakulik-kuling wari kada asukuru katanrigang ka tari sesi alakbiran na pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabari ilalan na iyawan niya ilalan na iyawat tumadichingi natupada ang kasinapinranga mo pa pong Allah ta'ala kurumay siyagi igan na papinyamang gangkan na natupada ang kahadiri si mata mapisabyangi watakalita makuto parupi mang ininnawa madicita lori ali marajana fong Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan bahwa mamagi-magi papidicing iya ang kay ipapuli insya Allah mantaji saba alitiyangi nawat ding ang kaipaki salama alitirilino magkuto parupi man nato salama matu nariku pada nato litir sarimun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat na niya mapasalama masa isi matarya kiringangi na niya riya pongolongi ri alina suruh matapat na pong Allah subhanahu wa ta'ala si di suruh magkuto parupi mang turi suruh lay suro ri pong Allah ta'ala pitag ni ilalat de chingi timpaka ki ilalat patujuwe sarikom mangiro idi atan na pong Allah ta'ala ri lalanak katutunga linota de na tumabila puli ri jallu assalamakangi de na tumabila puli ri lalap papidi chingi nasabak mat dibulay batita mapuji ri anu iya angkay pura nasalay alimalabit na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu pada maladai ipahang, tentu pada madeceng ipahatta siage egan na papinyamang iya angkay si mata na pinrangang ipong Allah ta'ala ilalan na at katutungatta kelak nikmat-nikmat itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan na di nagaga-agaga pada malada ipusukur. Nariko sinin na bicaran na pabiri na magkuto parupi mapapinyaman na pong Allah ta'ala. Dengan nikmat-nikmat itu insya Allah kita semakin bertakarrub. Pengak madicing ibati tak marapi ripong Allah ta'ala. Nasabak sinin na papinyamang ia angkay na pinrangang ipong Allah ta'ala pada hakikatnya miluk mitu ipakil liti na tumarapi uko alimalabit na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan pada saat ini agar ia angkay ipapuli ilalan na iwatuwi insya Allah
angka na tumatut biliki bali pakutananay pong Allah Ta'ala. Narik kumakutanay pong Allah Ta'ala ripassalan na papinya mawatu. Nasabak de na iya manan na atan na pungi. Yaring asaginanga watu. Na yakiya. Wat di jaji ir watuwe na pakimi si matamadorakaywi pong Allah Ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman. Yero idi to matapae. De na paja si mata ipat du paryolo na pungi sarak tak mencaji ata. De na paja ya la sarah. Sari kombang yero idi mencaji ata toga ripuangi. Nasabak magay. Sige egan nasara mencaji ata. Natari itu acata syarat utama menjadi hamba di hadapan Allah. Ia naritu ati Allah tapakan jaki mati tak matur ripuangi. Na iya na jama-jamat tae mencaji lalatoy na tumarapi ripuangi. Nasaba ang kaagaga milo pada hidup pematuri akhirah insyaallah. Ia to na to sabana. Alimalabit na pang Allah subhanahu wa ta'ala nak darampe-rampeng ni ilalan na akurangi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ia masih na pungi. Jadi nasabak yaitu ini pak digaga malat dari sapak kotanya masih. Yero masih na ipong Allah Ta'ala malat da ima cawe risinin na atan na tinapuji ye mapidece. Jadi nigi tahu si mata poji pigaw ipapidecenge. Wadi jaji mancaji decin realene. Wadi to jaji mancaji decin na ito igay. Sinin na deceng iawat dingin na papole, majapun na. Yena tu allalangang nawat dingi iruntuk masene pong Allah Ta'ala. Nasaba sinin na agaga iya ang kay idecengi pa, ang kay riyo na pong Allah Ta'ala tu ilalan na. Termasuk, aga iya ang kay si mata ipatundok ilalan na iya at katutungat tayo. Maka saya teringat Bapak dan Ibu, maknayero suro na ipong Allah Ta'ala on robateta na patika untuk si mata decengi duay agaga lino akhirata na lengi suro na pong Allah Ta'ala si di pagkakasa aga iro pagkakasa na pada toha biasa na paguras suro matapat na ipongi makadanarik ko ang katao melolongan idecen na duay wanu alino akhira ang kaapa agaga na rekomilawi aja mo passaran apa agaga na rekomarilaw ko aja mo passaran nasabak magay yena apa agaga wat dingi papuli atan nagalino makuto parupe mang akhira. Sering kita baca biasa na baca guruta, biasa na baca imangnya na rikupuray mas sempajang. Atau mungkin kita pernah membaca dengan doa yang sama. Aga nasa nabita. Ye komilaw ko kuponge pakanjaki aturan na. Makanya Nabi memberikan satu doa. Alena neto Nabi tak mapak gurungi. Aga iro. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda. Puakku alimana kasih apati rotta. Ya Allah berikanlah aku petunjukmu. Magi nang kamalat ba ilaw apati rongi pa. Nasaba iko angka agaga mero ipapolo na dibola apati ron na pong Allah Ta'ala insya Allah. Yena tu agaga pak papole pallomo-lomo. Sebab mat dibole apatiron na pun. Angkay mat dibola apatiron na pun. Maka itulah dalam bahasa Al-Quran
dinamakan dengan hidayah, petunjuk. Alena pun Allah Ta'ala jallo kaki makna iya bukan ke sarekom makuat di musalewangan. Alena pun Allah Ta'ala sima tepat di bolangan ilalang na atita. Makna si kira-kira iya mo pigaw nawat di kumapidece. Itulah petunjuk, Pak. Dek kay bate tak lolongan iro, dek gagasan nga din na nato marilaw. Nasabak de na mungkin ilolongan, narikode na makanja bate tak marilaw. Maka Nabi mengatakan, ilawi narikubunga marilaw ko, iya nari tupapinya mengapatiron na ipong Allah Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda. Ipwaku alinga pat di bolang ke apati ruang. Nasaba iya na aga masuli angkat na. Dan karena ketupan rita ko masiri, Syekh Tontowi, pure na rampe makada onrawarat na itu itlae apati ruang, benne dega aga wat di milo saliwan na apati ruang iya na tuba milo. Nasaba magay, iya ko pong Allah Ta'ala pat di bolang ko apati ruang alena pong Allah Ta'ala patarat ti anwat dingi maparaluang. Namo de mo tatatach di perluang mo. Namo de tatatach di diwi. Nasaba magi alena pong Allah Ta'ala ti minruki. Alena pong Allah Ta'ala ti pajalokan. Nasaba iya ko alena pong jaloka ki hakul yakin de itu. Sebab biasa tutu ini, Pak. Yatwagang italah hidayatul aqliyah, tapi dek nengkan yatwang italah hidayatul ruhaniyah. Madari akalang yang biasa cocok, tapi biasa si sali si bawa hati. Makanya ia tu atak butungan na apatiran na pengelatalo ko hati. Hidayah Allah itu Allah sematkan di hati. Maka malat da ilaw puang, pak dibulang ke apati ruang. Dan karena ia kupungi pak dibulang ke apati ruang, Pak, maka insya Allah sinin na tumatu pak kalinota wadingi madecek na sabak magay. Ternyata manuru idi anu ipahangi, Pak, degagot di belewi tawe pula patiron na pong Allah Ta'ala. Sangadin na nariko yetu tawe Pak si mata nampi mopi hawa nafsu. Iro cinay malakda. Sebab itu ko liwa ilakda na cinay, Pak. Apalagi nariko angka ipu cinna na degaga tepat itu na madari makisolan. Pakolinya. Jadi itu cinay, Pak, makanja. Tapi ia komelo komita to nasolagi cinna nariko itu cinna na degaga tepat na mampi cinna. Degaga tepat na mampi cinna. Maka hawa nafsu itu perlu diikat dengan iman. Tepat. Ada pasyon na tepat. Pak kasiwiyang. Ia ko ipapole pak kasiwiyang mamaday ni lolongan ni apati ruang. Contoh-contoh ya. Contoh-contoh, Pak. Contoh-contoh. Melo kak mita ki detoga na kira-kira yero idi cinnata detoga na cinna simata yarga ang kamoga cinna na tapai contoh pae tanay ki jolo yeko angka okko yolota dua andre taran ito makada baronggo nafsu Allah, contoh-contoh. Kira-kira kota naik Pak, iya ko silendarang iburonggoy na suwalay, kaya gaya jolo tajapa. Baronggoy atau suwalay. Ya kan? Ya. Lo kak mitay. Kada makada buronggo. Iro ko na chat ningi. Ya getong makna mula ni marunong tachi di isi ya yala ni burung gue. Tapi iyo rosak ka emo pesina na japay suwalay tapi aga melo pada kipata be.
Oko ini matu masak dah iya. Maka dia guruta. Ke Haji Abu Nawas Bintang Allahu Yarham. Upanna. Na angka aga-aga dua malak dak mupoji. Silenar oko yolomu. Silenar oko yolota iya. Iya ko makka nangnya akalammu. Makanya kapak burung gue. Dan karena yero limanna nangnya melo inala barung gue. Tapi iya ko na ceri wirekadan na atinna. Maka da upan ng kataw si mata na patunro icinana. Iya ko melo ko dapay burung gue. Pak guru-guri limanmu palis-yalis selok kusuwalay. Ada batongan na iya. Makoto cinata. Ya kodela pada ituru itu cinai pak nadela ipale selesai tacet de ko akhirat tak na so lagi ki. Iya na tuna ang kataw pak de nak kedawan ni de nak kena sodek na paja na sapa pak kalinong. Magay de nang kana pak guru-guru alela pale se icinana untuk masa tapae na parewa ipemang innawana ritual ni. Banyak yang begitu Pak. Maka na oke tu Pak Melo irita nangi bate tak mencaji ata sari kombangi na angka tepae na dibola apa tirongi na Pak guru-guru aleta na ajak ni itu turo cine si matayala sara palesei sari kombangi angka cinnari akhirat na sabak magay sinin na anu angkay Pak mesti ipali sumana matu rikuan. Inilah pentingnya hidayah. Inilah pentingnya Pak. Maka Rasul katakan minta ilawi sarikom menginaan kay apatironnya. Agapi wattuqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa. Apa itu wattuqa? Ya telah wattuqa. Angka dua Pak betul. Yang pertama ami taurang, yang kedua akasirisan. Magi nang kada Pak Burtoki nabi tak makiro Pak. Sari komeng yeko angka agaga na pencenga kupongi. Menceni tepak, menceni akatutungamu, menceni sungamu, menceni papinyaman nawaran peramu. Maka sertakan takwa di dalamnya. Pacin rolangan na sabak tahu. Aga sabana. Na sabak yeko angka itaw emat di bola Pak. Yena tuna madari ini non roiki siri na de na tomelo papuli anu na caccepun. Sabak tomita uje. Na sabak ye tu puang si bawa ate Pak si sala na rakulak kita urengi. Ya? Oke. Ye kokko ki puang ngemi tau irepe i. Ye tu si kokko ki padat na makhluk kita mitau ya delai. Maka orang yang bagus kualitas takwanya itu semakin dekat dengan Allah. Ada pijik nadik natomi macawi Pak. Tabi terperajakat dampengi. Tak coba gede teranaran nai ale. Tak aga pijik pas sabar nadik natomi tau kupun. Na segala rupa di batena pung Allah Ta'ala pitaki contoh aga pidadik natomi lonriwa Pak. To sila lonay pura irita mawata. Deni gagari luna pakita mata ta'ala rapanna. Topurai wasiat berjamaah karena dia ini gagas silawa ini agak pijat tuh rumah matu-matu. Orang yang mungkin selama ini kita dekat dengannya, orang yang selalu kita bersama dengannya, kelak mereka akan mendahului kita atau kita akan pergi lebih dahulu. Maka takwa ini, yero ami torengi sibawa akasirisannya pak para luto payilau, agak sabana, bajik sininna anu ia angke dapat dibola pengelola talak nade cengimana kimaturi akhir. Ingat, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang terbaik. Uku akhirat matu Pak Dega gato naparogi pengalatal. Allah akan adili kita dengan seadil-adilnya. Maka biasa kita dengarkan, kalau di dunia kau tidak mendapatkan pengadilan yang adil, maka di akhirat kau tidak akan pernah lari daripada pengadilan Allah. Kenapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Para lipat di boler. Makanya biasa kak mate. Yero ini rupa tahu pak. Onro bateta mita tabe. Biasa malah daki mita okko CCTV ya daripada kupuangnya. CCTV mo joran saja to pangka jener. CCTV di padi. Ini ke CCTV nama sigita. Engkau kapa CCTV ko balata? Engkau to. Pakutan aku magi taruh CCTV balata kira-kira. Magi taruh. Magi taruh ini. Mito kita dengan. Agar pak. Iya to. Iya ko angka aga-aga malak ipuji pak. Biasa itaruh makanja bateta piara-piarai. Bahkan kita berikan CCTV. Kenapa kita takut? Tapi iro pong Allah Ta'ala pak. Nisatu mo dilik na atanna. O nisab. Maka dero ataku malak ngitaw di CCTV daripada iya. Iya ko make itu pelik metok kapat tungke ko CCTV. Nah sebab itu ini pak angkato CCTV jok kata. Iya ko iya CCTV mak neke pak iya to ni tumatu pita gambra na anu iya angke na shooting. Tapi iya ro CCTV jok kate kega ki mondo na cinro laiki. Aga sanna ang kamera na. Aga merek na CCTV tak. Merek na CCTV tak. Rakibun wa atidun. Ada rakib yang mencatat kebaikan. Ada atid yang mencatat keburukan. Magi nang kanapat di bola pong Allah Ta'ala makero. Nasaba yero pong ini samolele na akan na. Makda angka matu atakku. Namo matu iya ni watu mapangiwang uku akhirat. Jadi itu jago la rupa tahu pak namo matu pong ini watu mapangiwaktu. Bahan yang mapangiwang. Aga na pangewang rupa tahu pak nomor sidi. Ke. Meladai matu na pangewangi. Angka tau matu uku akhirat pak. Dena ipatukong na sa pak kita matan. Yalay papenya man na pak kita na. Dangkan na lele kalap-kalapo. Naparote si puwangi. Aga na pang. Lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Puang. Majid nang ka. Mupatukong nga ako akhirat na deje gagapak kita ko Magi malepak kita mataku. Nero tempo kutuo ko pangkajen ni po na makaji kanya pakita ko. Onro kanya na pakita mataku patimpo no ko pangkajen ni. Manjamaman na mo po ito papinyamam. Tapi kenapa ko bangkitin ako dalam keadaan buta? Mapanyawan niyo. Aga papibalin na po ni. Nape upabuta ko akhirat na sabak magay. Yero tempo no kokolino. Lala pak kita memite papinyamaku tapi malupay ka. O kokolino tak kalupa. Kata Allah dalam Al-Quran. Lalikal yawma tunsa. Yero tuwe malak kak malupay. Nasabak makukuwe iya to si pun na akhirat. Makukuwe iya to si malupay ko. Apa ngewangan ro? Apa ngewangan ni? Aga pinapangewate pa. Biasa to ini pa ang kasipat tak masaka. Ini na tumatu jame na tumasaka mo pa. Makanya pong Allah Ta'ala hey. Iya ko biasa jame anu make ini. Nakadatannya iya pun. Iya ko tuli masaka ni makwar. Makanya pong Allah Ta'ala hey. Putarakan yung CCTV na ito hey. Putarakan ni. Magi na iputara pa na sabak yak kita rako kumasaka ko ang kebutin na. Mako ito gunala CCTV pa. Ya ko tako angka gagata lanya na angka to nang ijallo itu dan sebagainya. Na melo imasaka putara ka sisang ite. Magi na kamelo kumasaka na tapam. Mana kalau di kalau masaka na tapam Jadi ada orang seperti itu Pak. Maka yang dibutuhkan adalah apa? Waktu kok. Yang ketiga, apa yang Nabi ajarkan? Wal afaf. Agatullah wal afaf. Kita minta kepada Allah agar Allah merawat kita, menjaga kita untuk tidak melakukan maksiat. Itulah afaf.
Afaf itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada kita. Magi na ilaw pa. Nasa yero ini tepat tak madari madeceng. Madari madodong madari lang na. Maka narekodit na to mariluko pong Allah Ta'ala pa. Yak kita orang. Takot lang nga itapa namun pa madecengi masalay pa ipakang kamanato. Maka kita minta wal afaf. Agar Allah merawat kita untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Itulah wal afaf. Kanjala deh Pak. Allah yang pelihara kita. Yan ato sabak na tabi. Desa ko kumay ipay pa ako kibinduro mako mato. Biasa ki may kalinga to ban. Biasa ki utanay ki jolo. At kasyaga na pa kuli pa bang Allahu Akbar timpo na bunga bang. Kasyaga. At kasyaga na pa kuling Allahu Akbar. At kadua to kepa. 2 atau 4. 2. Entah kumanan. At kepa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Magi na kepa Pak. Ia koto made cepahan na. Dia nak kepa bagi pakoling. Tapi ada papasan na to acata Pak. Kenapa kalimat Allahu Akbar itu terulang 4 kali dalam kalimat azan? Makibatong apa sulapa non rawi tawilino 05 na kutupang. Noli gitu. Ni gato noli pong Allah Ta'ala kurapa sulapa. 2. Niga. Asyhadu an la ilaha illallah. Nigi to pura mapesap dangi alena pong Allah Ta'ala puang. Noli ko itu. Yang kedua siapa? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Engkau dipanggil oleh Allah. Magi noli kipongi. Aga noli reki. Hayya ala salat. Allah panggil kita untuk salat. Agak adi mo rin na sampajangi. Hayya alal falah. Sari ko mangiman caji tau mau pagi. Ya ko ipapole sampajangi. Nasa isa kita mau pa. Nigi tau ipan caji tau mau pa ko pong Allah Ta'ala. Muncul kalimat akbar yang kedua. Kedua mani makoling. Aga iro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magi na kedua mani. Nasabak ya ko ang kato iring amaw pa kang kupong Allah Ta'ala pa. Yan na tutulologan asala makan nalino makuto por pemat di cina akhira. Yan na tusabak na nawek kadua mi ipakuling Allahu Akbar purana hayya alal falah. Aga copo na. Aga patutuk na. La ilaha illallah. Ya ko iya ya katan ni masa la ilaha illallah. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tuqa. Apa itu tuqa? Orang-orang yang akan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Yang ketiga yang terakhir, yang keempat yang terakhir, Pak. Wal ghina. Agar wal ghina nalituki pung Allah Ta'ala atanangan agan naganakan itu junna pakkalinota. Allah yang berikan. Allah memberi. Ya kumagi nariku angka iya nangit talu mak diolo. Alina pong Allah Ta'ala malingi apati ruang. Najalo ka kija majuang iya mujamah. Ya ko angka na lang aga-aga pa ya tunru-tunru na rijama aga pi. Waktu ko. Ya. Sari ko mang tipenceng itaw mo na ko mujama itu. Aga na lang ya taw mo na ko itu mujama. Ya ko menceng itaw mo aga pi wal afaf. Upan-upan na menceng taw mo pasti si mata najagay ko pong Allah Ta'ala puliri anu na cacay. Ya ko iro lala pa pada yola lete hakul yakin wal ghina. Ia na tutau pak nama dari marumu pak kalinona itu to maki. Seolah-olah Allah lancarkan rezekinya. Kenapa? Allah yang mengatur kehidupannya. Ia na tunak kada tu acata aja na ko pusingi anu pure na tentu polnya. Tapi pusingi an iya de pa na manasak ko pak kalinona. Aga iro pak. Urusak dalle ale na pong Allah Ta'ala punna atan tuang aga pala manas sa akhirat at manas sa itu perlu mupakanja itu.
Ito na jawatan na idi pa. Iko tumasapa-sapa, tumilo sapa dali. Na ipaham makna iro pong Allah Ta'ala, alay na pagkangkang dali Tapi nasabak mo pa ichinata na kada igaga tapat na, ipahang makna pongye mawarit dali, tapi narikupongye manguli, alay na pongye yak buku-bukuri. Alay na pongye yak bukuri. Nasabak magay pa ina nangihe. Bahaya na to chinani na pasuye pa narikode na isingkaru na sabak pasingkaru tapos. Maka na biasa to yung kalinga, talo agaga malada makisulang. Aga Europa yang pertama, degaga agaga malada makisula yang pertama sengadin na. Cina ina pasuye pa narikusi mata ituru. Makisulang itu. Yang kedua, aga pi malada makisula pa nariko ang katauliwag katina malada na turu. Makisula to. Yan ang katauliwag katina malada to makisulang. Yang ketiga, aga pi malada makisula pa. Degaga agaga malada makisula sengadin na. Nariko ang kataupa tinilo yasang pakkasola lakda to itu. Makanya tabi, biasa to ini rupa tawi. Nariko ipapole anu ipasilin na rangya makukipain. Malakda kisi matamapo diri pungulatan sebab magay. Ipaangi ang kaman kamatu waktu pak. Ipalisi pemang anu iya ang kilapin rangang pungulatan. Kenapa? Semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang yang pandai mengeluarkan. Alhamdulillah pak. Ya kau temelo mak bicara mapas lagi nampak aja nam pak guru tu pangkajian nih. Itu mah bersama itu. Iya. Di mana-mana kita mendengarkan masjid banyak donaturnya aja nam pak guru tu pangkajian nih pak masalah besar macam. Tapi ada perlu pak guraki. Aja tamat cama pasu tapi dia tamat cama terima. Aga betongenna. Terkadang kita mengeluarkan harta ini adalah milik Allah, kita keluarkan untuk Allah. Tapi terkadang terkadang idi sesa rupa tepa de panotomat camat tarima aga batongan na biasa iro pa ye pa na madece sukuru tak nariko anu madece na pagkangkaki pong Allah Ta'ala tapi iya ko anu masalah-salah pak biasa de pa na may makanya batay tak tarima. Satu contoh terakhir pak, contoh terakhir sebataman waktu terakhir pengalaman pribadi. Ia tempo ko meron liso pole Mekah baru-baru meron ni Saleh Madinah talojat dah. Si sana ko ki oto pa tapang ka pengumuman. Maka dayero pesawat melo iyo lah dia na jaji lutu. Maga jitu jamaah haji pak ko melo lisu macinala dan ni lisu. Tapi iro kapalak melo iyo lah pak dia na jaji lutu. Mari mamusu itu Israel rotu mamusu dia jadi lutu. Jadi aku padangi jamaah maka dekat dia amat patalat tu jad dana capuman ngapalan hadita. Aga betul Allah ingin melihat sejauh mana kita ridha menerima ketentuan. Melo imite pong Allah Ta'ala ri idi matonga-tonga mokoga maranu oku anu purwapat tentu. Magabenne na toko nesi na kapala pak namusu tawe aga nagaw. Alamo de cepat de panatulutu. Apa ini toiron ni pak nasang iti siaga gan na penerbangan itu pak banyak penerbangan tidak jadi terbang. Maga itaw. Mero ilalo yese na katar mamusu itawe. Meron mole Bangladesh biasa tong karuda lalu kuro. Jadi memang palalang kesalamakan aja na bulutu. Magay, inilah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang saya sampaikan sebagai hikmah besar Pak. Terkadang angka agaga Pak majari Pak kita matak untuk tarimay. Tapi nareko ipak di boleh tepat alena pong Allah Ta'ala patentang iri ini pasti angka itu deceng na tampu. Inilah barangkali pesannya Pak. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita ini semakin dimudahkan oleh Allah, semakin diberikan istiqamah dan semakin dijaga oleh Allah untuk senantiasa taat dan paling tidak dari semua rentetan-rentetan permintaan itu insya Allah akan mengalir sedikit keberkahan dunia yang inilah yang akan kita pakai untuk menjalani kehidupan sarikomangi nawat ding asalewangan pa iruntu nila na pakalinota makuto perpemang asalewangan uku akhirata hadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiqi was sa'adah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.